Program med nangulo lunga pileriye 2 years pa te kanilo lunga Jordan's principal mo nuktilaw gaya kama 1 year ujak lunga recreation mo 3 months program milaw lunga utok luguta na program coordinator select gaw law kama tabanila pong Ano ka lo? Pila kaya kaktak every month plan leok taka kakama. So January plan leulaw lunga Christmas panilaw month. Special occasions kakanga every month tana ilaliw ti taklugo elders gathering kainang niluk taklutat nutak kano ilaki na mayang mo kalwa but mostly nutak kakay himayuyut soup day, cookies day, arts and craft kaluk takluta tikihalaw kama Sunday meet ikalung nulaw kapta taba tana pidyo tigit lugutabong alaw tugo arpan youth winter youth program ideas ni tabang at pilaw kama so July mo tema ay yani piuya ko malak pugod ideas ni pilaw kama ikalung Imat huyak dulaw pitabo nga summer camp kayong man select daw law kimang mata 4 girls ilinak tuhulin ni select taka kakapta high school mi tunit tema 4 ni nakalaw po nga ama sami takwa ataw yang nelit pitsak pata November mi taw tema Winnipeg mo kaya kumak mi yugut tabungat China tana summer camp mo ikalong nulaw tuta Winnipeg mo November winter program mo lang meluni every week challenges ni akikimayuk mata takwa ihumatakpot arpan min every week awang mo date summer camp me to challenge tang net other communities need kailang mo bapen makibalang mo takwa luktan Ayong igutang niya ila ayong igul wabing ikalwak loti just like Ayong itamit itakutit sitang niya July 3 may nunabot demot challenge na aktugot de kwa kids na ha ukwang na mat June 30 so nuk terlota arena decorate lunigit for nunabot de July 3 tana our first challenge tana ina naman nakawimaya ka but 1 month mulukta every week challenges kang net akvame te notak kanangit summer camp mitut Kapeaw lakatigilaw nakpigi select takakang mata ukwa previous 3 ngulaw lutin but man na 4 ngulak tut takwa 4 girls ating kamak laka namak hang na COVID namak to
tu tamanak tanaw tlunik Jackie utupanya angiot Irat King amma Winona panya Stephanie takwa awla katigiga ko ma mayak kapitsang nakpata awyak Ikayok tigiyo yang nelok tati. Recreation pitakaluang mago summer camp this year dropping pinega but ubap di no ideas ni pitak mata so tunit tawlo tipun Tam na aula ko tigilaw te magkuktut na aula katigilawak ni hunani ilit sa katawlaw pit atok tulak tak ni. Pingwa kaluk talaw mata nakubegi lakilaw ka cat and mouse lagaw yok sir kumin lutit kapikyak amma una one cat nguluni outside of the circle ta na mouse nga plate kakluni uyagaw lunit piyaw teli lunit ya ta nakubegi law ka kalung ni help tisluta To kataw gumalak ko piwa ge. no taka to katin pam palo katiga yo ayuga kita hami pingwa kataw yo ayuga taw Ilita na paluko ni pam palo we. palo you itin na ko you to no takad To hang ni kun ko bena ko ni hunamelle ekanayang na kokpit ilit sanik kabit ilit niya katigilaw tati. Tana challenges no atu takat chamang na mat challenges look tapigangap tigo banner tayo kapta amma check kihata na check atu takageli avenu takainun hamut basketball volleyball, badminton, taekwondo kalo atok takakak ma arts and crafts, hula hoop kalungnut so halak hakot cheme ka bang miut pingwat tak ilatay ko ani pitak takato kuma mata. Halak hakang at apitak tang ne. We have till August 19 every week. Ay ani challenge tang nakapta ta kwa lukta challenges pigup tigo te ko nga website nga no san lutibut pictures ni takumara nga tema 8 weeks no ko 7 weeks no ta kwa lukta pigup tigo tema tuniyaw lang lo ni akpet Ato kaya lihalaki. now Patu tabani law mat awlak takataw law tuktaw Arbet banner talaw kimayok 2 years ago challenges no pilaw kong mata so banner talaw to last year pitang ang ite nakok to Ta kwa banner lang tati nalunay ko taw yu ayong nginingit ni. Natakayo ayong itsemang mata upi guhong nagulak. Imaka unip ka tulo ako bit hunamikya. Takwa ang bani lakapit tao pingwa ko tao talaw tu tamani tao atulak pa. Teka na akalung ne. Mana planning mata. Kaya ilang itakot talaw kaka teka ni pingwagaw yut everyday ayaw talaw man Sunday mitabong alaw luta Monday ayakok taw yak luni kano takwa 4 girls pigaka kakayak mga ta over the summer Wednesday meet first date law luta all day teka ni barroom lagaw yung mi katimot talaw kapta de first date mo takwa ikayugaw law tut first date ka laki ga kayo kapta
Kas no takani. Pila ka takap tatay ko ni. Pingwa ping milo yo. Pingwa ping mit. Unno kakkoy naong ito ta na first date atu takang nakman. Hakit to kalungno. Tikit to kayong mat tamaw nga. Udya kilaw ka kata na first date ta kung ano ta atok ta kang nakmat. Recreation may pila kayo ni. At nakto kakalukpat. Kanuluk ta takutitaw law kapta. Napigup ta kilek. Ugup ta lunit. Takwa kalungnit kawit titaw law tugot. Ima. Takwa la katigilaw kan ati ilit sa katawlaw tu tamat kuninga. Ilit chelat chemak tut. Tau tu yak hinak lugit. Ila abik to khimat talaw kapta. Na abang meu tau lunga takwa for kiha other nunaling nok. Le ikayok tigi tukaw luta katimang imang luta. Takwa pingwa ko hiu talaw tu inuit tau pingwa ko hekaluit ni tau atuk talaw kabihi. Tamat kwa hai kek kalu tak matat tau. Inuit pingwa ko hi. Ta na winter program muloy yang ko atuk takto Inuit game. But takong ang ite naktugot taban iti lutat. Kaya last year atulaw to Inuit games no takano takutitaris to takano piga ka mga ta arm pull, high kick. Tay ma aki kwe ga kayo ma 1 week ila July mo aki kwe ga kakama san gaw jumiya yugama hokalung nakangatin ila ni ko kauyin naktangin nama so messenger ko na kauyi takama ta na planning titlugo san gaw law kama just me Inuit games na mata so ta na ilaliw takatawlak lugo schedule mo kanaya kataw ni lulak suti tapat kuninga pingwa ka kan nutakat nang nuta na ha kukuy nga ko taw ng ikalwa makinamang mo kinalutak may kahit taktulo at ublo tamat. Okay. Hunaw na yak palita kwa atugaw niya to ilangi nuta kanoy nan agong ito yung makakitumang no hunan ni atuga kakak pa huli na ako pa plan law ka ma ideas nito pilaw ka ma ekalung ni teka ni kano mea piuya mea yun ng mata te mo bad hair day ka kumak pugot July mit pajama day cookies day kakumak mayok elders gathering awayak ko elders gathering kangata ihwakot na mo katigi yugap tigo so tabo nga katigi kumak nakleak pabut elders gathering ubam no nadugit siya may yugat ko what age bigay yung mga so 55 latamang ma-elder yako matatakwa kahit tamak to galuit. Takwa pingwa ko taw yakangata aktuno ikayugaw tak naglaka bitaw ikayok tiginak pigitaw takwa aw lakatigilaw tati. Now takwa aw lakatigilaw ka summer camp nginang mod ilit sigak tulaw mata. Kaya pili kayak kakama program takwa ikayuyuyut ubam ni magayang milo. Aw yak ko summer camp kayuk mat tam na taw o kaw herigayak tuluak piw. Tema June 29 pigang net mana jopin ta na wa mago kaya piget
liha laring matatakwa naduyak tak mata ubab di no apek honglutit July 17 ngokok June 29 pigak lone to July 17 younger group 7 to 10 years old takwa pilaw lotit amma katimayu itu mata age category ngit nun 11 to 14 takwa younger ones penik pata till August 19 Pitaw yak takluti. Ukiungit ni malik takluti. Mana 7 to 10 years old 1 month pigya ko man 3 weeks kalut nang ko Tatataritak ka. tema register himangin na ko pyo hulin no ta kahit drop in mit ay klimak tu luak tu any age from 7 to 14 years old Piyulo amak tu huli aw yalukta. Ukuingang may siya. ukwe nga melaw kaptali takwa 2 weeks ilwane pititlugi huli piyo kakwapat form mit pimak pata Nima may siya ilan ikukawin na yun tuyok mailang ito hang naklang mata. Kakataw na lang naklak po. ni register gap Dr. Mally drop in mut unno kalukta ukwe nga kaw yame yuyo ko drop in Inukaw ya meyo yung kapimang karit lupakalo. Ima ka ngo bago recreation mit till 9 evening ukwe nga yugapta drop in late 12 maka nga ko ukwa yuyo midnight tahat kwa pilokeo yayup mata nuta kanu ilin niya tunutaw hunakalung me takunak kokpat. What can they look forward to? nalu yak to nga ilangan ni kaw ilaw to nga ublo tamat swimming gak tok tang na mata different group ngud taw yak lutit for tabo nga katigilaw kakit so for group ngok kimalutit mikilalik mok taw yak tang na ublo tamat Aw yalukta. Amma scavenger hunt kalung nitaw akit ko ilaw mata so no takat na scavenger hunt titaw takmang miyut Mahit siya. Apek ko kanin ang nakat ki ubat siya ko. No kangalaw kalat ang nakat ta kwa ay iliw law tati daw tugaw ang nak mata. No kangalaw ang luta utik ka nang naktugot. Ay yakuti ta kwa ay iliw law tati daw tut ang nakap tigo. Kawin ako yung akso nga. Ay iliw ni kungi sanaw daw tut akalang nakap tigo.
Ai utak himalak ni gapta at yakut ni tau tulaw ko kapi te kwa ay iliulo kilaw tangi shano utak himalak mi yugut ang veni pe valeyo ni tau tuktugut ubanga uyaw pek tamani katigiya ka shana usak aga shana aga tamani katigiya ka tuhak bigin niluk tabut update takwa Hamlet kutni pingwa kutaw kaluk takdut tuhak bigina kaptigu apek khulaw milagit taw matna pagit takwa ameka katigiyulu kaptigu tekwa awla ko tigilaw tatitaw ilit sibigit wa naglakat ni Kovegi ano makuk tuni nuta kanilo ikayo kataw takluti angayo kang nguyunit daw men kayo tsaka nga nuta kaptit ni kuya liyugap ta nuta kataw ang utakaluk kataw pekataw takumang nalang mataman akimatak pagi Japan meot man napik mago kaya ni partner gin na mayugo ka luak aw yalukta tekan ni pingwa ping mi amatekan ni pingwa titaw tang ni nami me in ang ko ni kwad ari na may law lotit indoor sports park ama mikilalik tema o kalaw masana register himanginak pan nutakay ayong ito huli drop-in center migo tatatiri mak tulwak to hi kinakya nutakan anga tatatiri nginak pa huli drop-in center migo tatatiri yulo amak to hi aperilaw milagit tak aping wa ko hiwakaluk taktu awyak nutak kanoy nan angong inang lang mata ang verme utaluk tanut taw aki kui valia yumana lang miga pitaw imaka Canada de kaluta makwataw aki kui yugibi tema Canada de nunabut de amma Hamlet days mo aki kimatak taka apek hoktak lugi pilirayi kanami tulwak mga ta ari namit old airstrip ama sports park me pingwang na mata Canada Day mon namit tulwak mga ta apek hoktak lugi na one area ami hulwak pat ubungak lenuk dilaw logo Canada Day mo ready himanik tugot burgers and hot dogs kaluya ko mak mayok ikayok tigi ni kapta drop-in mon tay kwa tao kay himagumak mayot ikayok kataw luti recreation me Nirvig yung atit sita kumang nalang iga pitaw hilat kut iga tama kumang mayon ila iga yak ako makivihi piliriyi pitaw yak lutit iga taka ako mak mayot time limit ka kumak man kaya maybe 5 nakalun na kaya pata till 7 pingwa kanak tang nak mata nakani ka ngati time limit ka tamelak tugot amma talimat ni hanatelo kaktit nagullo mumingwa ta kumang naklak mi ha ukwang na lak ma June 30 kingulak paging mago maukwang na ukwang na man natia pilarayaw ga kak man aw yaluk ta ukwak man na maka November mekalu ukwilaw miluni
na dia na magiyaw lakpat. So Canada Day and Nunavut Day ari namit piguma mumingwa kalulakpat. Arena mekse. Ataka na dia hanayaw lang nang man. Ang ganit o hanayaw lang kalwaki bo. Ata nit pilarayaw law tok ukwa pipes ngito akikugaw gakak na mata. Itak tak na ko pio ha nalunay to gayang manalya labo himang imangan tana labo gaw ni lungna mat takwa pingwa ko taw kalungna to makuk to nulo kitumang no auyak temaw yumak mikmata imaka Amerika katakak tulo ako bit. Hunaw lokin ako mga ta. Nunavut Day takwa ngup matataw. Tema July 1 Canada Day nguna man ublakot pigar lo ta parade katayo kapta. Parade ganik pata. Hamlet. Hani katilaw lo ta. Most Canadian outfit takwa usual piyu yabut Nunakogotik, Honda, bicycle, pilaw lutit ticket draw luta. 1 mark but pingwa kaya lang lutit. Elders and adults ngokonik kwa old airstrip tamayang nangikuma. But tamayang na kuma elders arena may gumak may youth up to nakat kids. Sports park, adults, old airstrip. Okay. 5 market, nakikilang lutit. Taman na Canada Day may atugaw yung ma. Apek ko tiging itam nitaw. Ukaw hikakang na ko ukwe nga may maklo ni. Kuya lit siya takto nga. Nutak kakay yung mataublo tamat. Ukaw ti katayo kakit. Pitse gawa ka nga pitse aktak lutit. Tana. Tuhak daw yan nalak magit. Tema. Namiluktat. Akbe ilwani. Nutakat. Takugangat. Apek ko katayo mataha ukwe ngang na. Ha ukwe ngak to. Kube hut siya mayang lutit. Tana. Iho magilugo. Respect ka daw mateka. Teko nga ko aktak po. Ukaw hikatsaw ko ni. Atuga katsaw ko ni. Kube na kayo matay lano takat kaila ka nga ti. Amalo. Kaway mayak nitaw. Tawaw butir wang na kupit tao taman na ukwe nga kataw maklo ni. Namilukta ka yung mayaw ko kama. Nagaglat. O kayo mat. Ka yung matay na. Ka yung mayaw siya to say. Ka yung mayulukta. Ubam niya halok pa ka. Amma. Nahailak ka ko lang. Magkay tawtong nga halok pag ikay. Pui ko kama hay lakang nelaw gagit. Ulya. Nahog. Kinalukta mo kalwa. At ang niyo kakwangit na ma. Liyo tuto ako malang. Taho hay ngite nakpinga. Kibalam yung talukta. Tawtong nakpatahalok pagka. Ito haga kakang nakupit tao. Pingwa wing mi piyo mi ukwe nga sunilu. Ublo tama ukwe nga you good Sunday right to Saturday. Kau tama. Mana ilin na ngilak mata. Wan maka nga ublukot ukwe you good. Pila kayi kate kanaya kata yung mata. Mana taw summer students kakama. Takwa
พอ last year paint go แล้วมันเป็นนี่คือมันก็ยากมันโซตักกว่า painting ยากมากไม่ยุดอุตักกันยังเนี่ยฮัลโหลมักเขาเตาเขายังไม่หยุด programs ลุตมาฮัลโหลมักขยุกมาตักเดินนัดเตาบอนสิแคสโซเตมาแต่ก็ยศตังนักแรงมันฮัลโหลมักขยุกตักตาข้างมัดเตาวันเม็ดโอกาแมกลังอ่ะหุ่นนักมังับแต่จุลัยเม็ดจุลัยทูเม็ดเตมาอุบลากุดนุนักโกก็จะกังนักวิดบลูบะฮันดาเหยังแม่คนนักผิวตาบันนี่จามบอนนี่ area back งันนี่ arena summer students โล kids โลกายาหิมายุดฮามุดนุนักโกก็จริงเนี่ยยังไม่คิดตาก็มาบลูลูกตาแถวไฟอาเกกังเนี่ยน้าอาเกกัลังนี่ตกนุนักโกก็จียังไม่คนนักนี่ตาบุงอาแมกโลติด July 2 Canada Day เป็นนิดนาตัวปัด Arino Hilatani Arino Hilatani ilat Arina mo malo ni Hilatago ilatunuago อาโคเนี่ยอาเกอิจักตักปัตตะน้ำมังนักเขากะยะมองอ่ะเอลพอร์ตนาลานุตานาอารีนาtunuago ตุนัวก็เสร็จมาอัมมาเป็นนิกปัตตะมองอ่ะสิวที่เลือกรถติดนี่อาวุธนักเทนุยเลือกไม่รู้จะกระเตวฮิวิวนั่นล่ะจะเทวฮิวิวนั่นล่ะแต่อาวุธตุนัวก็สิวตักรถติด July 2กับเพมอกปะอุบลากุดอาโฮเทนแมกาลูปิกักตัวลัวก็มากทุกคนนี่กินน้ำแมงมูกุยงายอ Honda truck kano ako nikitigi yung may pinakpihi ta na car wash ubla kod ukwe gupta tan ila 8:30 te kanya atang na gupta ta kwa ak khulaw lotibot pressure wash ka lui piga kang nak mata amma water truck kai himagalwang mga tan mak pat piga lonit pipe mak pat penik lonแต่มันนุ่นนักกอก็จะเห็นแม่คนนักผิวตาบงอะไรนับยากตัวมาก็มากพอเห็นท่านมาปัดปีกาก็มากมาแต่ก็ July 2เขาเห็นมาตั้งนานพอเห็นนุ่นนักกอก็จะเห็นแม่คนนักนี่อากิมาเร็วเนี่ยก็ July 2งูเล็กไปนัวตี first งูก็มากก็นี่ car wash กลางนั่งเนี่ยมาตะกุเวนนักนี่July 2 ngulit pa ko. Mat okak tulak ni. Ame kakatikwang ni Rovitaw takwa aw lakatigilagat nati. Pilirival lenelak matataw. Avik himalutik. Piliri niya. Pingwabing mi. Drop in center. Kaw hirilagat ni. Ikayok tigiyoyang natigiluba. Aw lakatigilagat ibi ikayok tiginiya gati nalulaka ngatit ubam nun aperit tamek tun kaya ta napigak pat June 29 arena mi ublakut 10 o'clock take ko register himayu katilaw lotit nagakak lotit nagani kimalak pata ta kwa for plan điều long mà ta kanu awi ilong na mga ta kiha ubla tamate kani arena mikatitang net groups ngit no akikulang lotit ta kwa ta ami hut aw la ko tay to yuk mata ang veni naluga tolo ni swimming ga tolo ni ang veni swimming pool kang man nuna mo lo ni kihani up the road swimming gaya yuk mata swimming gaya yuk mata taman na tuha ko minak yuk upangat tawa angayo kangol mga tuha ko kaya kama swimming ko vaya yaw chama ko manunanutak kanut o kawarin ato luak pero summer camp lek pata tawong
swimming gak tujuk mata playground kamak man taman na okaw herigayan tu luak piu tau tu hakuminat yang naklak mata foreign groups kang nak mata ublu tamat naleke swimming gak tok tang net so 5 days a week nguyuk man naleke go extra swimming gap tok tang neng ngo ka duit so da kwa register himayo ublu tamat swimming gap tok tang net summer camp bigang dengan ni lukta ya lukta da bunga lukta ublu me halum makai gak tulaw kap tigo kwa kanus kadwe na makadwang mga takaw ihamak tutibut uto ka baka ihumada ka mauto ka kaklo tibu kwa nutakat pekaktit nagipigayakat imalaw tugut kano imak tutibut for ngut daw yak luta wan kano mit bibila yo ikiwa katigili cheme kakakape na kayo uto ka lauk pi ikiwa kataw lauk to nga banga angyut bibila kasalwa bibila yo wat si cheme kamakano mit imang na dihugalo nga swimming na ayum makama ilakaw yung mayungaw gadwa ikatugayak kaw yung may gadwa takot taktugo imay nga hikto ya lang mat bibila ikyo katigi kaniliga ka yung gilihat ito yumalik ko kabin ngalum nang ni ta ko ako nutakat summer camp mo tak dunah nut ilit sitaw ko malak ko ama ta panitaw to ko tit sina tulok pe kanui mangan te matapong ako mikilalik mo playground kak mataw amma barbecue gakto tulak so hitabunga kanus kakaluktok life jackets kamak lunin kihya tap ko swimming gaka ngati mene kayaw cheme yuk mata imang me tokakpat that's why we have these youth leaders takwa youth leaders mena kitak lutit amma for morning mena kayakak kanak lutit bear patrol kamak lutit iga yakak tut counselor kamak lutit ima ko vena yon ne ko manutak kanu look forward piyumina takuyumina tamak ko aloke nutakano aw yaw ne to ani wang nak tut yoyup mat hilami na phapim ba ne ko hluhi ko be nakyo ko ngokalwano takaw unita kwani every year pila ka ngatit ukiw gaglat kapigapek hokta nilang mata summer camp kuma mangan kau titak luga apute ko tikpat summer camp ga kuma kalwang medyo tabba tiki yo apote kwa apek hokta laok ataw ako short summer lak aw yanay tun ako na blink ka banay nungun na medyo taan na summer camp ukiw ko ya ulak melu kaya ukiok tao te akayuhiyo yamang nakapta recreation tigo na magbikay tu takangatit te kung akay tamak tuloy any age akto galwak pat no takaw galwak pa ukuy ngakto namang na after school ilina be ukuy pata after school public mo ukuy haktak nakapta so ukyo kaya kataw tamak tulo ako mayut ima ko vena ko ni nudakan na ni kulokitit siyang nela mika pitaw matnak ngataw hamlet kutaw matnak kataw sugi aw lakit siyo lo matataw tamak ko ni ngakalu
nu takat ko vegie ni pitit sitaw yak tak matataw mat nakataw tutitaw banget tau mat nakataw bunga apek hulaw kabit o kaw kakakanang ni Covid ukuy nga kanigayato kan mat nakwa kinak bunga patu nea lukap cheme yugap ko ta na inigilaw kimay yuak mago program coordinator tunit patu ngilaw pat pilaka kakakayang inama man na kimat cheme kakapatu tam na ko heriya last week gesi law mi yabuto Jolene Curly at nalit po nga tao tutulo alaw ka pitak wa tao at iliw lokilaw at iliw law takat tao at iliw rin di ko ka takhet ta lokilaw manila tao at iliw rin tamalaw po nga tao na nakapitaw takwa at iliw rin ni kunni tao tulaw miti ko ay takwa at iliw rin ni kunaka akbeni mga oyaw pek kani kaluak apek kolak taka Shana aga tulaw tigo amma kingo lang me takwa at ilaw ni kut kataw tao tulaw tigo man alak po nga tao tutulo alaw kape amalo man nakatawa na kabit inakagayato hol man nak apek hulaw kabit kayu lalaw ka ma kakachang nalak po hiavet ko bana ko ni mat at siya me nutak kanit tawa me nakitang nalak miga pe awya lukta ngay dak ko bana ko vegit lakik takata na may job no takane kinwa kataka pilera kataka ko ni ima mat at siya me pilera kinila ko vegi yakarangap tatung anakayup ma ngay dak dua bitan na huli lakik to tung anak takap hemat na kay takit si kapito kakaluk talo he mat alak pugutaw tutulo alaw ka peo bangaw yaw ta kanikalwak siya nagak ugto ka siya nalak po he matataw tila ka he